Jesus Christ, hallelujah. uNkulunkulu ekseni wayibonakalisa ukuthi uNkulunkulu ngokwezwe lobumnyama ngani yami bingekho lenkonzo bengeke la ibe khona inkonzo kodwa uNkulunkulu asimkhonzayo abona intombazana yakithi uMiriam mabeqeda ukulala ulwandle olubomvu adonsa isigubhu sakhe asigaxehlombe abese yasibetha athi uJehova indoda yempi usethatha ihashi nekweli wabuyisa nolwandle kodwa thina sasinda uJehova uNkulunkulu asimkhonzayo ngiyacabanga ukuthi na umbonile ukuthi yaphila lento esikuyo usayidudulile usomandla waze wayichitha yobumnyama kodwa thina
thina siyamemezela Nkosi yabuya yambingelela Apike kodwa ufika nje usungama ngenyawo mntana mhlala phansi uyafika ungcono umfundiseni ubetholile nechoshana esession yoqala okubeni wesi nje ukuthi usungathi ungena ubusuma ngenyawo hayihlala phansi Apike amen bathandekayo Babkambo sathi sishandla simemeze simbethe kayo simbonise simtshele ukuthi ulungile uNkulunkulu simtshele ukuthi ulungile akesenze bazalwane sithi ulungile uNkulunkulu ulungile somandla ulungile akekho njengawe ulungile Nkosi ekasimakade lempi ayihlehi le asiqedwa thina sibuthwa likaSimakade sabuthwa thina umdala wensuku thina siye mufa thina siya phambili unomphelo uduma kuba uNkulunkulu ulilisele ngamandla ingwele Inkosi hallelujah all right ingwele Inkosi uthi maye uyingcwelisa yedwa afulathela abantu ayingcwelise yedwa ngoba kadinga abantu ungcwele ngaphandle kwabantu ungcwele uNkulunkulu mayisethe uNkulunkulu lento ilungile makusho yena noma ngabe behlwena abantu ibukeka ibheda kangakanani kodwa mayisethe uNkulunkulu umfundisi ukulunga lento mayisethele ukulunga uNkulunkulu wenza ukulunga kwenzele igama lakhe azenzele yena uNkulunkulu ungwele uNkulunkulu ukanqobile nishashise ekhale phansi masinya madoda manifika late wena ngamele engithandayo ufika late enkonzo wena osheshe uhlale phansi amen ungwele uNkulunkulu ungcwelisa igama lakhe uqeda uMoses ohambeni uqeda uMoses engafikile ezweni uyamisa umkhombisa lona uthi nani yakodwa awusungena kuyo engcwelisa igama lakhe ethembeka kuye ngoba uthembeka kuye uNkulunkulu akathembeki kithi ethembeka kuye wayibuka lento Abigail wathi izoba wrong ebantwini bazothi angikho fair kodwa ungarong kakhulu uma ngingathembeki kimi ithi ngithembeke kimi basale bangisola abantu kodwa mina ngithembeke kimi ukuthi Moses awenzanga kahle ijudgment ngiyayikhipha uhambo luyaphela la walungcwelisa igama lakhe ungcwele uNkulunkulu uNkulunkulu ungcwele ngenxa yakhe hayi ngenxa yethu ungcwele ngenxa yakhe ungcwele kuye ungcwelisa igama lakhe ungcwele uNkulunkulu ungcwele ngaye ungcwele kuye noma wena lonto iqaka kangakanani uNkulunkulu ungcwelisa igama lakhe mayithi lento ukulunga iyikho ukulunga noma ingqondo yakhe ingavumi leyo nto iyikho ukulunga mawukulunga kaNkulunkulu kuyilokho yikho ulungile uNkulunkulu uNkulunkulu uvama ukulunga ngendlela esuka wrong kubantu indlela zakhe
zokulunga ayihambisani nezethu. Yikho ethi indlela zami phela iphakeme nina nihamba phansi. Nemicabango yami akuyona yenu. Lento lesuke singayi-understand isixaka ubungcwele bukaNkulunkulu bunjalo usuke selingcwelisile igama lakhe. Hallelujah. Amen. Ni right kodwa bazalwane? Ni right kuloko ngempela? Yo! Alibonge igama lenkosi. Ngithike ngizoshumayela sikwisizini ethile njengomzimba kaKristu. Sikwisizini ethile befundisi yenkazimulo ebekwayo phezukwethu. Izulu libeka uhlobo oluthile lwenkazimulo phezukwethu. Njengoba kubekwa lenkazimulo kokukhumalo ngiyabingelela. Ngikwazi nje ungabingeleli awungeni kulabo abantu kuthiwa nani nonke. You are the elder in the ministry. Ngiyakuhlonipha ngiyabingelela egameni likaJesu. Sinikeze izandla siyabonga. Jabula ukubona. Akangeni kulabo kuthiwa nani nonke. Nami nje sengiyangiphatheke kabi mangifika kubantu abathi nani nonke ngithawe malo ubala nami njalo. Mina phela sengaphuma kulabo kuthiwa nani nonke. Ngayiqeda leyo nto leyo. Angikwazi ukusebenzela uNkulunkulu iminyaka ihlangana u40 kuthiwe nani nonke. Usho kimi ngiyangena kubonke bazalwane. Uma izulu lisifikisa kulento elisifikisa kuyo lithumele nezingelosi eziningi to assist the great revival. Amen. Abantu kabazi bayicabanga ukuthi khona umuntu othile ozovela aduma bemkhulu enzima ngaliso ezinkulu bese kuthiwa ivuselele enkulu. No. Let me help you. Into azoyenza uNkulunkulu mhlawumbe waka experience mina sengiyi-experienceile la esihlangene khona lizofika izulu lihlale phezukwethu. Nkosi yami. La isikhona njengoba sila lifika izulu lihlale phezukwethu bese lingasivumeli isiphume. Bese laba abahlangene emadadeni lifika izulu lihlale phezukwabo. Hayi Nkosi yami. Lingabayeki. Bese ke libamba laba abase-UK. Oho. Lifike lihlale izulu phezukwabo. Lihlale lingabayeki. My God. Ngibonile imvuselelo yase-University Trend. Izulu lifika because usayi-introduce uMongcwele i-revival. Uyayi-introduce ukuthi izoba njani imvuselelo. Yo Mongcwele. Bese uthi laba abaseKenya mabethi bayahlangana kuHomsel. Oh Jesus. Bengekho auditorium. Lifika izulu libavalele inkazimulo ivimbe ngasemnyango bangakwazi ukuphuma. My God. Bese ufika abezindaba bezosirecorda kuthiwe phuthumani naseFrance bavalelekile sebeqeda iviki abaphumi and umusondela uyachokheka ngoba uNkulunkulu uhlezi phezu kwabantu. Niyezwe bazalwane kuzoba into engekho ordinary inkazimulo engazange ibonakale ezobamba umhlaba wonke because uzonikazimulisa yena igama lakhe udumo lungeke ludliwe uMa Mtshweni. uMa Mtshweni naye nje uzobevalelekile lavaleleke khona kuthiwa abasakwazi ukuphuma bavalelekile inkazimulo ibavalele sikuleyo season. Hayi into esobuye sikwazi ukuphuma sixoxe sijaye uNkulunkulu benathi no into ezoxoxwa abantu mfundisi bathi uNkulunkulu uvalele abantu. uNkulunkulu uvalele abantu ukuze umhlaba ngoba asisukhamba thina umhlaba ungazi ukuthi singobani. Thina ngeke nje kuvukwe sihambile. Ngeke thina sivuke sibuse nje sethiwa sihambile. Ungazange kwazi ukuthi singobani. No, iBhayibheli malikhuluma ngokwambulo kwenkazimulo yabantwana alisho ukuhamba yobe ingambuliwe. Asizukubona umuntu ukuthi singobani
kodwa umhlaba uzoxoxa sizovala imedia kungakhulunywa ngenyinto kukhulunywe ngokuthi uNkulunkulu phakathi kwabo makusondelwa nomuntu oqhutshwa ngewheelchair asukuma ahambe ayihambele singambekanga izandla yinkazimulo eintroducewa izulu ilokhu nje yalenda kancane siyayizwa ukuthi khona into ehlala phezulu ikhona into ebekwayo izulu ehlala babukamba angazi umngavazela when uyezwa yini ukuthi sikwenye isizini singaphoxa inkazimulo ilokhu iyasibingelela ilokhu iyahlala phezulu Jike mfunde lelizwi ilokhu iyahlala ungabi sendaweni la ingekho khona Jesus ube la efikela khona ngoba inendawo la izoloko ifikela khona nabantu efika ihlale phezulu bayigqoke njengengubo mina ngilokhu ngiyazelula bazalwane ngithi ngigqokise uNkulunkulu ngilokhu ngiyazelula ebukhoneni kaNkulunkulu ngithi ngigqokise nawo umkhono ngigqokise uNkulunkulu noma mfundisi ngilele ngiphenduka impekeni mangiphenduka ngilala ngesisu ngithi nanku umhlane wembathise uNkulunkulu ngiyambathisa ibeke lento yasezulwini uyibeke phezu kwami uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ibeke kusuka okhakhayini onweleni uziyofika ematheni onyawo uyihlalise uNkulunkulu into yasezulwini but ke kuzoba khona abanye abantu ezobachitha ithi ngifundele lizwi masihlala kulento ama-programmage asingawabhali ngomthetho wamamede nobuphelezi inkosi yami sobhala nje ukuthi asigayide engasigayidanga uNkulunkulu athatha indawo yakhe sibe right singabizi inkonkonko ezithi bekufanele kwenzeke ukuthi ngaleso sikhathi ke sobe senifefeza ngingasakhuluma kahle bekufanele kwenzeke ukuthi indaba kungenziwanga indaba angabizwanga mina bengibhaliwe uzongabizwa nje ubhaliwe ungabizwa umizulu lithatha indawo lilokhu lihlala phezulu kwabantu sizongabizi ubhaliwe ngoba izulu lokhu lihlala phezulu kwabantu ngishoba lihlala liyabashintsha abantu ngoba abantu abazi ukubanjwa imagnet bengashintshiwe asizukuvele sivuke sihambe bazalwane no lizosebenza izulu sikhona silokhu sisebukhoneni bukaNkulunkulu lilokhu lisebenza ngesikhathi lihlala kithi lokhu lisishintshela khona le ekhaya ukuze kuyoba lulu ukusithatha asizukuvele sihambe ukuhamba khona siyahamba ngempela kodwa ngesikhathi sisondela kuNkulunkulu ngithi kwenye ingane yami ngicela uyathamela lento uyathamela njengomuntu othilanga ukuphuma uyihlalele uyothe ihlabe nemsebe ingene kuwe khona izinto ofuna iguqulwe la kuwe ikushisa lenkazimulo ikusebenze ikuphendulele kuNkulunkulu izulu lihlala phezulu kwabantu izulu lihlala phezulu kwabantu kulento esikuyo bazalwane ngicela ukuyigcizelele mfundisi fundisani abantu kulento esihlala kuyo sesiyaphuma manje kulama tanks esekudlalwa ngawo samukeleni inkazimulo siyaphuma kulapha nje wonke umuntu nedawo edlala ngawo ukuthi masikhuluma ama tanks siyesithini saziwa yiwo wonke umuntu no kufuneka kuhlale iPentecost phezu kwethu kuhlale iPentecost kuhlale lento elithi iBhayibheli kwabonakala phezulu kwabo izilimi ngifuna ukwazi ukuthi ukhona lento yedwa umuntu engihamba naye kulento oyedwa ukhona yedwa angiyiki mina abantu abaningi bazalwane noma ngizonke wedwa right kwabonakala phezulu lithi iBhayibheli mfundisi kwabonakala sizobayeka koshakhala bashikhala sifuna iPentecost elibonwayo abantu kosithi iBhayibheli leza ilimi zabonakala angazi bazalwane noma niyezwa yini no lalelani bazalwane lithi iBhayibheli kwabonakala phezu kwabo izilimi
Mfundisi uyibona kanjani ilimi? Yini le yanto? Zabonwa abantu bathi bayababuka, babona izilimi. Lithi iBhayibheli zahlala zanjengehlonti zomlilo emakhanda abo. Bazalwane, khona okunye okufanele siqhamukele kukho. iBhayibheli lithi zahlala phezu kwabo, zahlala kuyeke ukulingisa abantu. Asekusizi bandla ukuze abantu bamukele into original, hayi ukulingisana ukuthi umthetho wethu siyesenze njena, kodwa into yasezulwini yehle ilende ifike ihlale uma ikhava lo akubona umfundisi ukuthi nangu imembosa, nangu imembosa idilika isuka ekhanda, nansi yehla nomzimba wakhe ihamba naye, ushrika wena umethe uncibilike entweni yasezulwini. Awubazalwane, uncibilike wena entweni, hayi ukulingisana. Mfundisi sifike entweni ungaphakamisi izandla ngoba ujwayele ukuphakamisa, kodwa umoya ngcwele uthi phakamisa izandla manje. Ungasukunyiswa ukuthi ujwayele ukusukuma, kodwa ngoba umoya ngcwele uthi usungasukuma manje, ume ngenyawo uhlale phansi ngoba lithi izulu uhlala manje. Ngesikhathi lento ibekwa phezu kwethu, asingahambi ingabekiwe into yasezulwini phezu kwethu, kufuneka ibekwe siyemukele. Base becommunicate ukuthi hayi wena yini indaba manje wena nguzwe ngolimi lwami. Uyithatha pho into ukuthi ukhuluma kanjani wena ulimi lwami mina nguzwe ungathi lolu ulimi wena wazalwa nalo. Base becommunicate into ukuthi into engixakayo ikhanda lakho liyavutha, athi ayike nawe nelakho liyavutha. Lento ibona kimi wena uthi ngivuthelwa ikhanda, kanti njalo nawe nelakho ikhanda liyavutha. Sifuna ukufika kuleyo nto ezosenza ukuthi silandwe, ezosenza ukuthi sihambe. Angikhulume lento bazalwane bese ngiyabiyeka ngiqhubeke neprogram ngoba noze ngithisa ngiphuce iprogram hii nani yenze ngemali yenu bese miso. Ngiyacabanga ukuthi umoya usukutshalela ukuthi ngizofunda phela masi sonke kulento. Kanti wena ukuphi? Asikhonda wani masendawonye bazalwane, fanele ngoba usukutshelile. Sifika nini kanti lapho? Sifika nini entweni ethi usuyazi ukuthi ngizofunda phume ngenyawo ufunde? Hayi bazalwane, ngidlala ngami, hayi ningenzi kanjalo. Mina mfosimelane ngijahe entweni, ngifuna mina ukufika entweni yokuthi uma izulu selidilike kahle lahlala phakathi kwabantu, lengane yameshayayo ilale ngesisi lapho ngasemnyango kodwa ikeyboard ekhasi. Mina ngifuna ukufika lapha, angazi ukuthi mina ngikuphi bazalwane, nofisa ufika nini. Mina ngifuna ukubona lokho bazalwane, ngifuna ukubona izulu lifika li take off. Masithi sithola ukuthi oshayayo ulele lapha uyarola lapha, izulu liyampressa, liyamqeda, liyam-ayina, liyamcindezela. Sithi sibuka ikeyboard sibona amabhathini eshona phansi, ephakama, eshona phansi, ephakama. Sabephakathi kwethu abasezulwini, sabephakathi kwethu befikile ukuthi abantu basezulwini baphakathi kwabantu, ngoba abantu basezulwini bayakwazi nokushaya, bayakwazi ukushaya, kuyadlalwa lezulwini. Basidlalele bazalwane, lengane ilale phansi ngesisu, izulu lingene kuyo, lifaka ama-strings la kuyona eyothi mayisukuma ishaya abantu bagwala umlilo. Yileyo into esifika kuyo, yileyo into esifika kuyo bazalwane, yileyo into esifika kuyo. Angifanele phakathi kwethu, awu Jesu. Ngiyashimezeka kodwa yini uthi uJohane kufanele wena ukuthulela imqhele ngoba wathe uNkulunkulu wamenza waba wabantu. Manje uNkulunkulu useyohlala phakathi kwabantu, nabantu bayobabaka uNkulunkulu. Lento esikuyo ithi uNkulunkulu akahlale phakathi kwethu. Anizwa nina bazalwane? Enze njani mfundisi? Ahlale uNkulunkulu, ahlale. Siyeke imisindo, siyeke ukujwayela, siyeke yonke lento esiyenzayo, kodwa sifika sihlale phansi bese sithi uJesu
wasikhokhela ukuthi wena hlale nathi. Hlale nathi. Leyo ukuba kwi-fellowship noNkulunkulu. Kwi-fellowship. Hayi ukusonta nje, hayi uconcept but ube kwi-fellowship noNkulunkulu. Ngoba mfundisi mawuyithwala i-fellowship, uza nayo nami ngiyithwala ngisa nayo. Nale ngane ithwala, isa nayo nawe ithwala. Uza abantu abakwi-fellowship abasemdlelwaneni noNkulunkulu bezohlangana mabefika bethi Nkosi sihlangene sikuyindlu yakho. Woza-ke nawe manje, woza njengoba washo uzohlala la nathi uNkulunkulu. Asidinga kubeka muntu izandla. Kufanele umuntu ofika phakathi kwethu aphile. Kufanele umuntu ongenayo phakathi kwethu avela aphile. Sizwe esecela ukufakaza athi ngicela ukufakaza, ngifike nomlenze ngihudula, ngishawe istroke, kodwa ukufika phakathi kwenu umlenze wami welulekile. Abantu abahlala noSimakade ma ehlala, ngisho mayihlala bazalwane, kuthiwa laba bantu bahlala noNkulunkulu, uhlala phakathi kwabo. Lento ngishoyo ilena ngizofunda la eBhayibhelini. Uzokusiza lokho. Uzokusiza lokho. Ukulungela ukuhlala noNkulunkulu. Ngithi abanye bazalwane abikele ngifuna ukungena lapha kwami. Endleleni mara isezinye ingane zami kade zingibili. Manje ngithi hawu, iyaphi le moto engena kwami? Nkosi, lo ngine appointment naye. Ngayibona yakhe nansi yana. Kodwa le engenayo, lapho ungena kwami, busungena kule side la kuthanda ukungena ubaba. Ungene ngaphi ithi chwap ngakuleft ibisithi. Mase ngehle emotweni ngingena, ngikhohlwa ukuthi ngibona imoto ingena. Ngifike ngixoxe nalabo abasendlini. Makuphela 10 minutes mthayibo, kanti le moto eblue engenelana bapha abanikazi bayo, bathe blue. Hayi. Awuzwanga wena. Yeah. Awuzwanga wena. Asibonanga moto eblue. Eblue masibonanga. Eblue ayifika ngithi imoto eblue ingene phambi kwami. Uma ngingena mina ngilivulanga igate ngoba igate livulelwe umuntu obe phambi kwami ehamba ngemoto eblue. Mina ngilivulanga igate. Ngifike ngangena. Nithini manithi ayikho. Ngiphume phandle ngiround umuzi. Ngingayithoni imoto. Ngibuye ngene endlini ngithi uNkulunkulu. Manje le ngelo seyihambe mina uNkulunkulu sidrive imoto. Seyihambe mina manje uNkulunkulu sidrive imoto uNkulunkulu. Singena ebukhonani bukaSimakade. Izulu mfundisi mali phakathi kwabantu. Izulu mali phakathi kwabantu. Yeah. Bese ke ngibonga ngithandaza ngenza imthandazo yokubonga. Hayi kunalo. Ngithi ngiyafika kuseni ngilungisela uke enkonzweni. Ngizwe ngathi ekitchen khona into eshayo. Ngifuna umnyango ngithethe sayishisana manje nina. Sithi nganaye sisulu. Nestofa sibasiwe. Awu. Ndayi nina. Ngithi ngene bathroom, ibathroom yami igcwala intuthu. Ngithi awu uNkulunkulu ngakulalela endlini. Mana ngekonzweni Simakade. Ngithi hayi, ngifuna amanzi esikini, ngicambuso ngesule, ngifuna amehlo ngithi kanti kwenzeka imira yami igcwala imist, ivalwe imist. Ngithi ngathi kuyasha kodwa umusi la endlini khona into eshayo. Ngibuya ngizule, ngithi ingane liqinisile ukuthi awushilutho. Sithi awushilutho, ngithi anizwe iphungu. Sithi liqhamuke ekamerweni lakho. Ngithi we Jehova, sewuhlala la endlini manje. Sewuhlala lana uNkulunkulu. Asahlala phakathi kwabantu. Abantu okwenzela uNkulunkulu indawo yokuhlala. Abantu okwenzela uNkulunkulu indawo yokuhlala. Ahlale uNkulunkulu. Bathi umfana basegarage lase Crusade kubaba uNicholas Bengu. Bathi mfundisi namhlanje uhamba wedwa. Ziphle insizwa zamasutha amhlophe obuhamba nazo izolo. Uthi bakubhekwa ngaze ngihambe bafana babunazizwa. Nayizolo bengidrivela. Bathi abafana begarage hayi kahle mfundisi. Hayi kahle mfundisi. Izolo ubuhamba nezinsizwa zamasutha amhlophe. Wena ukulele ngemuva uphumule. Mala sinsizwa
kufaka imoto egarage sizothela upetrol masehleli ufundisi asikoxelwa fanele abantu babone ukuthi nawu ndaba noThixo izulu lihleli phansi kwakhe izulu sehleli bantu ngifuna ukushumayela kodwa kanjena ithi into anginhloshisa inkazimulo ofuneka ihlale futhi uNkulunkulu ahlale phakathi kwabantu ngisuka Intshukumeni kwakuphumalo mangisuka Intshukumeni mangithi ngiyaphuma ngegate imoto yami ivele igcwala imist ngithi ngiyayiwipe lento umfundisi ingasuki bese ngikhiphela eceleni imoto ngithi ngeze njani uNkulunkulu athi drive angiphela manje xa ukuthi angiboni kodwa futhi kusilanga ngisekona kodwa manje kugcwele imist angiboni ngithi ngenze njani athi drive ngiyayazi ngenza ngalelo langa ngisuka Intshukumeni ngiyegoli eInadale ngayisa imoto imegedini ithi kathembeni ngambe kuphi ngidrive nini awusukizwa lento ngoba ungahambi noThixo khona into esogethe nje awusukizwa nje lento engikhuluma kanti akukuthi bengidrive nini ngoba ngizwe ukuthi iyama ngima egedini kwami ngidrive kuphi nini mina ngigcine ngibuza ukuthi ngidrive yini ngoba nayi mist igcwele imoto bese uNkulunkulu ngane yami mase ehlala phakathi kwabantu ngisuka Intshukumeni ngelinye ilanga kuvele kungena umuntu ngisayihambela ngephanthami lami kungena umuntu wasezulwini ehlala ngemuva magizwe ukuthi sekunomuntu wasezulwini la ngizwa amandla ngizwe ukuthi nali izulu lingeleka nali ihlala la emotweni bese ngibambe isibuko sangaphakathi ngithi ngifuna ukubona shonela ngiyambona ngidrive kancane ngikhuluma into engekho kuphethe ngibuye ngithi mina ngithi ngifuna ukumbona ashoneka ngingakwazi ukumbona bese ngithi nje ngizokwenza njani bese ngithandaza uyabongeka uNkulunkulu ohamba nabantu uNkulunkulu usaba uNkulunkulu wabantu nakho nje uhamba nami la endleleni ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uhamba nami la endleleni angazi ke Abigail ngizwa ethi umntwana uZefa ngamfonela yena uthi ngamfonela kodwa mina ngifonanga uthi mayithi ukhuluma nami wesisindo emotweni yami understand uthi yayisinqamuka lekhona wayisayena efone ngiyaniyeka mina ngisayishumayela izono mina ngikhuluma uNkulunkulu wayisefone uthi ifoni yami yabanjwa umuntu wesilisa ngingedwa emotweni wathi lo muntu uright usisi wakho iright imoto si-right la emotweni athi Zefa senaphendula naneyingelosi madoda lo engijwayele ukumthuma ofana nami kakhulu ojwayele ukuzoshumayela nami kathi Zefa sekukhuluma neyingelosi bese ihamba nami emotweni nina niyayifonela singiphendule singitshela ukuthi mina ngiright bese ngithole safulani ngoba phela manje letithi sengabo wasezulwini sengihlala noNkulunkulu kanti yini into engisayifunayo kangingena umuntu omunye emotweni sikhuluma ngabento okuhlala noNkulunkulu ngoba lasizwe lakithi onqamla komaphumulo kudla kostemu ubheke emandeni ngihamba kulezo indawo mangihamba kulezo indawo qhamuka umuntu ofuna ilift inqondo yami nje asemhlabeni ngoba kwakumgqibelo phela ngimentshe kumele ngithi eNazaretha kuye sabatheni ngoba lo muntu ugqoke ibhulukwe elimhlophe ugqoke ishethi elimhlophe ugrey ekhanda ugrey ebusweni ngithi eNazaretha libuye sabatheni bese fika lo muntu athi ngapha akumina angakhuluma ngehlisa iwindi ajikele ngapha kwi-passenger seat avula umnyango ahlale phansi akuncisha amehla phekile ngibuza ukuthi babuya kuphi athi ngiyangapha ngasemandeni bese ngidrive imoto ebese khuluma into zasezulwini angisukutshela ke zonke into zasezulwini ezikhulunywa zonke bayikhulunywa zonke kodwa loya muntu wangi-addressa ngokuthi into umuntu ayiye emhlabeni usuke ephume nayo ezulwini
kufanele mase fika emhlabeni abe yiyo wathi lento iphethe wayinikwe ezulwini eyabantu injenga lesi sinkwa wayiphethe isinkwa esingafakiwe eplastic wathi injenga lesi sinkwa labe ngiyobapha sona balinde sona ukuze baphile nawo wonika abantu into wayinikeza ezulwini wayesexoxa kunye okuningi masondele emandeni ngambuza ukuthi ngicela ukubusa ubaba ehlanguphi wathi hayi ngangishiye egarage wachaza kwangena etotal garage mayehlala into yasezulwini efaka ikhanda phansi yathi yayisengifulathele yayisidisappear kahlanya ke mina ngihlamba twini ngathi ngicela umuntu khona umuntu athi hamba naye khona umuntu owehlela ngicela lo muntu lo ogqoke into esimhlophe ekade ngizomehlisa la bathi abafana ufike wedwa la mama ungena wedwa le garage hayi angenanga ngedwa bengeke ngene mina la garage bengizohamba lapha bengilethelwa umuntu uthi uzokwehla la garage ngingena ngaphakathi egarage ngifuna isitolo ngamlungisa toilet ngangambona ngaphuma ngabheka kwispot okhayikho kuso ngangambona ngaquqa ngamlungisa ngaphansi kwemoto bese khuluma inqwelo othi bekumuntu wasezulwini ngathi hawe uNkulunkulu uswahlala nabantu uswaba nabantu uNkulunkulu uswahlala emhlabeni ngihamba ngathi ngicela umphelekezele emoyingcwele sifike ekhaya wangiphekezela safike ekhaya ngafike ngaphaka imoto eceleni kuntambama ngo4 izulu lagcwala umuzi wonke ikhaya lonke lembathwa uNkulunkulu anizwa abantu abazalwane ngiyaniyeka mina ngashumela samsekiyana samsoshumela ekiyana samsoshumela bezwa laba bakwaZulu samsoshumela ngesitsongo bazozwa izulu mfundisi lambatha umuzi kwashaya u11 ebusuku ngakaze ngehle emotweni izulu ligida egcekeni ekhaya kithi ligida izulu ligida imbosini inkasimulo yembozi umuzi mabona ukuthi uyafona ufanele ukuphuma ukuthi usese ufike lapha akazehle emotweni nathi siyasaba ukuphuma endlini yini mina ngisabisa ukuphuma endlini bathi uNkulunkulu afike naye ugwele umuzi sisaba nokunyakaza nezingane ngekholeleyo asazi ukuthi senze njani izulu uma selihlala angasikene nemile ufunda iBhayibheli ngabe ngizofunda imanje izulu masehlala phakathi kwabantu ihlala nabantu uNkulunkulu uyahlala phakathi kwabantu bazalwane kanjalo ukusonda hlalisana uNkulunkulu phakathi kwenu mase nifikile uNkulunkulu ivumeni lento esho uPaul kwabaseKorinte ngakubingelela mfundisi uPaul mfundisi uthi uthi umuntu ebuKristu nayo into engayizwa lenisho njengamanje angikaze ngizwe lokhu nakhona ngoba kuba lento nayizwa ngabe senqaba izidalo manje le ntanzane ngizwe nge-first day ngishwezo ngizwe kwe-altar call kuthiwa umuntu obuKristu uba isidalwa ukuba nayizwa ngabe senqaba izidalwa ukuba nezidalwa ngabe umhlaba uyanibona ukuthi wayale ewumuntu wabuya esidalwa manje anizange nizwe ukuthi uKristu kufika umuntu abese phendulwa abe isidalwa nikhonza ningabantu lentenenza nibe nenhliziyo encane niwe bandleni nithukane bandleni nishayane bandleni ukuthi anikaze nifike ekubeni izidalwa ngoba idalwa asiyenzi leyo nto iBhayibheli lithi idalwa siyadumisa sidumisa ubusuku nemina ziyeki sikhipha yodwa ngomlomo sithumwele uJehova wamabandla nomhlaba wonke ubhaliswe inkazimulo yakhe kodwa abafundisi asinazi idalwa emabandleni sinabantu abangazange baphenduke babe izidalwa kanti umuntu akuKristu uyayeka ukuba umuntu
siyasithola isidalwa Yeah. Moya ongcwele. sisenomuntu la Hayi kugcwele umuntu. akazafike kule phase yokuba isidalwa akazadalwe mayisencenga uPaul athi ayisengencenga-ke manje ngoba manje nihlulile lento yokuba izidalwa ake nithi-ke ningabi izidalwa kodwa-ke guqulwana isimo sengqondo ngoba ukudalwa sekunehlulile kodwa kusiyami mfundisi izwakala lento engishoyo uthi upostoli nihlulekile ukuba izidalwa nganceka mina ngathi hlalani phansi ngimfundise uKristu aze abunjwe wena umbuka nje uqalaza uyabona umuntu obunjwe uKristu la kuye senje noma umbuka nje sompela la uphendula amehlo uqalaza noma uthi waphosela ku worship team uyabona yini umuntu wena ku worship team yakho okubunjwe uKristu ngiyabuza bazalwane nina nodwa worship team manibukana nodwa nina ngiyabona imphakathi kwenu nina esenimkhomba nithi hayi kodwa no uKristu sebunjiwe phakathi kwakhe akabanga isidalwa akaguqulwanga futhi isimo sengqondo futhi akazange abunjwe uKristu phakathi kwakhe uthi umpostoli yimani ngihlulekile ukuba izidalwa ezintsha nahluleka ukuguqula isimo sengqondo nahlulwa nayileyo ukuthi hlalani phansi ubunjwe uKristu phakathi kwenu naleyo futhi ayenzekile niyamahliphi eniyiwo ngoba alinikeza uNkulunkulu umoya ongcwele ithuba leli enithi Bhayibheli anomnikeza lelo thuba lokubunjwa kaKristu ngoba uyena ombumbayo sinabantu abangayishintshi ikhaletha bafika bezinhlanya basisihlanyela namanje inkinga bahlanya bekhuluma ngezilimi bahlanganisa ndawonye bahlanyiswa nayizilimi bahlanya ngazo usizwe iphumela ukuthi nasizilimi zohlanye siphila ohlanyeni okungazange lisetshenziswe angakaza bunjwe uKristu uyabunjwa phakathi komuntu injene lasesifulweni awe moya letha sesifulweni ma uzohlala nezulu liphumele kuwe ngokukhumalo nakhumbula nisawashaleza impahla okwake bekhona iphumele kule enye mawuke wayifaka ndawonye endishini eyodwa upinki kanye noblue uphuma ungasenayo upinki uphuma unoblue uNkulunkulu bese babe bathi ke okokumalo ngoba le epic isiphunyela ublue ithi wothe udale blue somandla uNkulunkulu osezulwini isale sengidaya isale siba blue manje ngidayeki kanti lasa zokwethamela izulu ukuze izulu liphumele kithi lisidaye likhame imbala yalo likhamele kithi sigcine thina ngiyeke manje mfundisi yabona ngiyeke manje angiyeke mfundisi lithi iBhayibheli mfundisi lithi nakhuluma ngomuntu esohambeni ehamba noNkulunkulu izulu hamba kumsebenzi lithi iBhayibheli inokuhamba noNkulunkulu athi iBhayibheli mfundisi liyabheda kakhulu sibhedela iBhayibheli wena nofisa iBhayibheli yasibhedela kakhulu liyabheda mfundisi iBhayibheli lithi uEnoki wahamba noNkulunkulu bese libheda lithi kodwa uEnoki wayengekho manje alithi lithi uhamba noNkulunkulu apikeni wathi sebenzile impalisha into engekho bese lithi iBhayibheli kodwa uEnoki wayengekho but Enoki wayengekho bese lithi iBhayibheli wayengekho ngenxa yokuthi uNkulunkulu wamthabatha ayikho lento yenzayo yabona eyenzayo njengoba nje wena uloku nakusasa nje uzovuka ugeze umbisi insenzo ukuthi uzoyiqoka kusasa enkonzweni akakaqala uhambo lohamba noNkulunkulu kosi uhambo lokuhamba noNkulunkulu fanele ukudle wena uzuphele so ngikuthi mashabukile tani ngane le wasala wena ngane encane ejonqa ibheke emuva wasasa kimi gijima wasakwakho
Ozagogo. Wejesu msindisi. Ukuba intombazana bengizophakamisa iroko lami ngifake ngaphansi. Manje umfake. Ngayithola intombazana. Letheni ozakhe. Ozagijima ozagogo hamba ehlala phansi ngiyakuthanda Yesu. Ozagogo. Abike faka lengane la phansi kweyidwaba zami. Faka phansi kweyidwaba zami abike ingane. Mina sengaqoka into ezingani nankinga. Ifake uyigqumelo ngani ingaveli. Ingabonakala. Woza ngane sambe ngihamba ulandele inyawo lakho. Ubani igama lengane? Asiyiboni. Ubani igama layo? Uasethabe akasekho. Nkosi yami. Asethabe washonaphi? Asethabe wahamba noma Mtshweni. Ngoba Mtshweni wamthabatha. Awuyingcwele uNkulunkulu babone nabantu abazothatha lento engikhuluma. Lethi hamba phela noThixo azakume akuvale ungasabonakali lento kaEnoki athi kodwa wayengekho ngoba izulu lamthabatha manje asathaba ngasabona kodwa Mtshweni uyabona abantu bathi Enoki washonaphi kuthiwa bathi nethatha uNkulunkulu wahamba noNkulunkulu ngoba Enoki wahamba noNkulunkulu. My God. Ingane bazalwane khona. Ukhona boningane yini bazalwane. Yini nibonakale. Yini nifele. Yini bantu batlombe. Yini eyenza nifele. Anaqala uhambo. Aluzonisha. Luze lumqede. Masa sihamba into ethi sengaphela. Sambito kumali ethi sengaphela. Angisekho manje makufika umuntu enjena ukuthi yazi ngidlule nje usifanele ukuthi wasokude nezweni ngolo ezweni ngikula ngikhuluma into ethi sifanele uthini angiphenduli leyo nto angimbizi futhi umuntu angimbuzi futhi angikhulumi indaba angihlala etafuleni elithi bewushonana ukuthi ngami lo ikhulumile uyoyibonela uyabona ukuthi uyenze njani uyiqeda kanjani ngoba mina athathathwa kahamba noNkulunkulu abahambayo abasaveli ozothatha ingane yathanda ngasethabuyesa indaba ngibonakala ukwaphela iminyaka u65 ebona abantu 65 years bebona 65 years waqala ukuhamba noNkulunkulu wamthatha uNkulunkulu wamfaka kuye wamfalela kuye wangaphinde wabona umuntu kulolu hambo esikulu fanele uphele ungabonakali singezwa nevoice yakho singezwe ukuthi uthini uphwile singaphinde sibone lalela ke ivesi lami sengilifunda nje Nkosi yami ngenxa lengane ngiyenzani ukuthi futhi ngizotshela ngenxa yayo 55 izayo verse 6 mfuneni uJehova esenokutholo nimbize eseseduze nivuleni ilahlekelele 55 ngifunda verse 6 wena ngifundela u7 ukona ngifundela verse 7 obubi makashiye indlela yakhe nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova uyakuba nomusa kuye yebo abuyele kuNkulunkulu Nkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo. Glory to Manje Jesus. ngizibukade. Amen. Amen. Sidinga into eyodwa sengiyavala. Sibuyela kuNkulunkulu. Sesile inkonzweni. Okay. Kodwa sikakafiki kuNkulunkulu. Sabuye inkonzweni. Senze yonke into eyenziwayo.
futhi ke lapha balezi insuku bavele bathi bekhona ngithoza wavelelwa simakade Yeah. nabo-ke beqambela bathi kade ekhona hawu nje basho mfundisa imizwa yabo uNkulunkulu it's not what you feel. Yeah. uNkulunkulu it's not feelings. It's not what you feel. You can't say it because you feel like this. Your emotions. Again, phela iBhayibheli mfundisi athi umprofeti kwadlula umoya omkhulu athi kodwa uSimakade wayengekho kulowo moya ngoba lento ayikho ngomoya omkhulu ayikho ngomoya omkhulu kwadlula isiphepho athi mhlawumbe athi isiphepho sawo isimithi uNkulunkulu wayengekho isiphepho athi usiphephethu moya athi kodwa uNkulunkulu bayiphakathi kwawo uNkulunkulu akuyona into izwayo efilayo akuyona imizwa kungamhlanganisi nemizwa yakhe abanye abantu bayiphathelwa usizi bafika enkonzweni bayiphathelwa usizi bakhaliswa usizi bese bathi bakhaliswa uNkulunkulu kanti bakhaliswa usizi lwabo inhlupheko zabo abanye baliwa amadoda abanye baliwa izintombi zabo basosizini abanye abanayo imali baphoxekile nomfana worship team ubekade thena uzoshada naye useze umfundise sethi nizwile ukuthi usibanibani uthatha usibanibani unimela uhlephukile posting isiyayidabuke phakathi fike enkonzweni uyakhala uthi kade kukhona uNkulunkulu kanti ukhaliswa usizi lwakhe siyeke ukukhaliswa ukwaliwa hlukanisa into yokwaliwa nento kaNkulunkulu bese ukwazi ukuzwa ukuthi kunoNkulunkulu phakathi kwethu lalelani ke bazalwane sihambele Newcastle funani uSimakade esenitho nimbize eseseduze esakwazi ukuzwa sengiyaqina inomkhuba wokuhamba lento yasezulwini inishiye ngivakashela umuntu wasezulwini Tuesday nginesimo nje esibhedala lapha endlini bese ngiyakhuluma ukuthi uNkulunkulu isimo lesengibhekene naso sikho right bese kade ngisho ngisisho kwi-session yokuqala manje uNkulunkulu kofuneka lesimo usihlangabeze bese uNkulunkulu engithumelela umprofeti othile athi angifonela athi uNkulunkulu angizothandaza kwakho u7 days ngithi gijima iyaphuthuma leyo nto asuka Eastern Cape agijima azofika kwami ngimnikeza ikamera evalele ngibeke iphepha eminyango prayer room step angene umuntu kaNkulunkulu ahlale phakathi ayisehamba angishela umuntu wasezulwini ngizithawu khona into eselela endlini manje ngihlele e-office mhlawumbe ngifunda nje incwadi kaMiles embusisayo ekhuluma ngevision ngivele ngizwe izulu lingithi mpo bese ngithandaza izulu ke mfundisa ngazi wena la unendlela yakhe livakashela ngayo mina manje ngisheshisa angikwazi ukusuka la ngifike la ngithandazele la ngithandaza la lithi la ngivele ngithandaza ngithi ngiyovala umthandazo ngibuyele encwadini libuye ngithandaza ngibuyele emthandazweni bese ngiyizwa ipresence yomuntu wasezulwini ngakwa right wami bese ngisakuphenduka ngibuke ngoba ngiyabona njengoba kunomuntu ngesibona isithunzi ukuthi sekumuntu la ngakwa right wami bese ngibheka le ngithi umuntu wasezulwini ngiyarecognize khona bakho ngiyabona ukuthi khona la nje futhi ngiyazi ngizwile ukuthi uzoqondisa isimo lesengibhekene naso ngiyakuthembisa ngeke ngivume nenhliziyo nomoya ukuthi khathazeke ngesikhathi wena usilungisa isimo but thank you for ukungathenda ngiyabonga ukuthi usuke ezulwini uzobathenda mina athi ngibhekele ngiyasaba bese ngimtshele ngithi ngisenyameni ngiyakusaba cela wehlise ukhona bakho uzohluleka ukuphuma ngalomnyango ngizwe ngathi inkazimulo yangifanele cela ungivumele kwazi ukuphuma ngomnyango ngase ngizwa lesimayili izulu ngeze ukuthi lingisimayilela njengomntwana ukuthi awubheke usungeke ukuthi ngiyayonke awe bakhona abantu abayibambayo lento sezulwini lendlela bazalwane ngishosho abayibambayo abangafuni khona ukugingqika phansi kodwa bathi sengathi lento
bayihlalisa siyamukele thina sibambe sithathe ihlale kuthini injeni into yasezulwini iyiwele ifuna uyihlalise kahle inkazimulo iyashiyana iyahamba inkazimulo iyahamba iBhayibheli lithi yaphuma babugamba ukuthi iBhayibheli yaphuma beyibuka but ayiqalanga yaphuma yaba notice because lithi iBhayibheli iyamuva endaweni eyihlala kuyo bayibona mfundisi isuka bangasukuma ukuthi nayi inkazimulo iqheluka la ihlala khona yabuye yasuka lithi iBhayibheli yaya ngasembundwini ongasemnyango yahlala icabanga ukuthi bazophenduka bese beyibiza ukuthi uNkulunkulu ungasishiyi bangayibiza lithi iBhayibheli yaphuma ngesango ethempelini laIsrayeli yayisihlala ngasisangweni balinda bangayibiza yayisiyanyamalala inkazimulo iyabashiya abantu senzothandaza manje ngoba ngithi namfuneni uSibakade inkazimulo iyahamba ibashiya abantu iyahamba bashiye abantu bayavama abantu ngani yami ukusala entweni engase empty basala abantu entweni engenayo uNkulunkulu siyahamba ufike la emabandleni ukuthi base babodwa kwase kwa-empty kwase kwabanda kwase kwangaba noNkulunkulu kungabi noNkulunkulu mfundisi kune-worship team edwela istage kune-sound ebalance ama-mic enclear kodwa kungabi noNkulunkulu kulamakhamera amakhulu i-worship team igqoke i-uniform ibukeka kahle kunama-asha asabukela kahle nama-tag abhalwa amagama abo basibeke ey'tulweni ezikhaviwe kushoda ngoThixo sihlale ey'tulweni ezikhaviweyo sihlale nakosofa masingama-guest speaker sibekwe kosofa kodwa angabi khona uThixo angabibikho basinikeza amanzi anamastika anekhanda lompristi wendlu kodwa engekho uNkulunkulu bafuna amabhena amakhulu anombono nekhanda lomfundisi nomkakhe emabhumkakhe kanjena ebuka kancane kushoda uThixo angabibikho uThixo phakathi kwabantu bakule lapha basho ngamathanzi bavume labaphansi uyibuza ukuthi abezwe ukuthi akekho uNkulunkulu akanethwa uNkulunkulu ukuthi i-worship team inensiculo akalethwa yileyo ukuthi limenze ilisho slow oshaya ikeyboard ashayele phansi akalethwa yileyo uNkulunkulu ulungisela indawo yokuhlala uNkulunkulu akalethwa ukuthi worship team ifala amehlo ibheke phezulu ibisivala amakhala ithi Lion of Judah we worship akalethwa kahlala phezulu kwalento uThixo kahlaliswa yileyo nto umwele uSibakade kahlaliswa yileyo uNkulunkulu uThixo uhlala phezulu kwabumwele uNkulunkulu uhlala emboneni i-worship team ingayenza leyo nto sibeswele uNkulunkulu kusukuma ugogo laphayana asukuma eqhaqhazela eza lapha phambili lithi liphike imayikhi athi angijwayele abesethi kusohlatshele wakhona mhlaba ngcwele sebele kitika nansi intaba yembatha nayintaba ihlomba nayintaba ilikazela manje salwas siphethe ubhongo
Sebele, Sebele. kanti umphefumulo ubukwa yilento manje wena ngenxa kwazana noThixo uvele
uvela ufake inyawo zakho uqine uthi Nkosi yami wena ubunike njaye lawuna hlekeliwa loya muntu abheke phansi abambe ngembezi labo cula nabo bathuthela ukuthi asivumelananga ngaleli culo uthi Nkosi yami futhi walande la futhi ubusubona le ntombazane efika iphethe ingane ibamba ingane iqinisa kanti izulu liyahlangabeza wena ubusubuyela uthi Nkosi yami wena walande ithi yabuka uNkulunkulu ibone ezemva kwayo ilande uthi futhi emkhondweni yami ibisele ntombazane ithi yobiswa nini kontakholo babiswa nini uNkulunkulu wena ubelesele uthi futhi emkhondweni yami yaluze lapha ishise lento ngoba kufanele athi hlala phela uNkulunkulu ungangiyeki ngihami nami uNkulunkulu uhlale phezu kwami sesiyathandaza bazalwane sesiyathandaza into ethi mfuneni manje uJehova mfuneni manje nimfune manje esenokutholwa nibize manje eseseduze nimbize uNkulunkulu sizoyekipho yemizwa sizomkhonza uSiphakade simkhonze ngeqiniso uNkulunkulu ahlale phezu kwabantu ahlale phezu kwabantu ngifuna sithandaze angifuni futhi ukubiza abantu because bayazazi abantu abafuna uNkulunkulu ngifuna leyo nto ukuthi abantu bathi bayancengwa ukuthi uzane ngifuna khona lokho but ngifuna umuntu nje ngizomuzwa eqhuma ngomthandazo lahleli khona ofuna ukuze onke uzoyizela iguqe ofuna ukuqala kuqala ngizolilisa la ingane yami aphenduka afuna ubuso bukaNkulunkulu kodwa mina sengifuna sithandaze ozwayo ukuthi kuyakhulumeka noNkulunkulu ngifuna umlomo manje akhulume ngoNkulunkulu akhulume ngoNkulunkulu athi mawungangedluli mawubiza abanye mawungizwe nami abantu abazothi ngawukele Nkosi ngomusa wakho ngawukele uNkulunkulu ngomusa wakho Nkosi banomusa ke ngikhola umthandazo njalo manje ngoba umthandazo ngifuni manje abantu abangibukayo ngoba qedile ukushumayela manje ngihola umthandazo sengifuna abantu manje abafuna uNkulunkulu abathi uNkulunkulu obizwayo nami ngiyamfuna lo uNkulunkulu ngiyamfuna lo uNkulunkulu ngifuna besilisa nabesifazane abazobiza uNkulunkulu la okhona if you feel like uphenduke uguqa esitulweni sakho or just sit down uhlale phansi uthi ngoba ngifuna mhlala hamba ibandla ngingasali uNkulunkulu akakusize la ukhona awenzeli umuntu usenzela wena yenza ngendlela ozoba comfortable ngayo into ethi ngiyakufuna uNkulunkulu nami ngiyakufuna uNkulunkulu nami ngiyakufuna nami ngiyakufuna nami ngiyakufuna Nkosi nami ngiyakufuna Nkosi wathandaza lapho Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus Christ Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus take your time take your time take your time take your time do as the Holy Spirit leads you
The Holy Spirit will lead you.